Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios. Kia rana whahua tātou e hohere mai tō tātou farerei whahut ai teie pepe apinei te mei, te unei tātou i ore no wha anei, i roto i teie wharepot i mataunohia, i te mau whea tauromi, te whea pātiatia, tatau, matau hoa rātou i harame iunei, e rawe te rea mo whaanhora. I te rea te mei, ti mua tātou i te tei mama, o i atu e rawe nei te parau no te tauromi ra, tā tātou i e uire ana tōna i oa, kia rana mama. Tō i oa o Chantal. Hei pepo ia te ahui o NAEA tau pēra Chantal. Mama, e hia matahiti tēnei o i te hamatara ama i te uhepa tauromi? E matahiti meri e nei tau hamatara a te tauromi. Nā roto i a mama Rosita e mama tauromi te ie. Mō hai e i te hino hia tara mama i roto te hai tauromi ra. Te ura te i te no roto mai e ia? No roto mai tara mama. E mori mai wa hinaro orua toa e haret o mai e tauromi i roto i te taatira. Me nā ria maua i hare mei e roto te i e tauromi ra, taatira tauromi. E ha te mohi a tauru e whaohepa nei, ora rā te mono i tauru e whaohepa nei? Tā maua whaohepa nei e mono i noa, mono i tere teiti ai, tā maua raue ti te mo mono i e tere teiti hoa tā maua e raue nei no ke tauromi ki tāta. Ke tei atoa wira ai au e mama, e mena hia orua i haamatan ai te tauromi te wera hoa i tāti tei mena niho mai pāteu pō, nā niho tirima, nā niho te awa e orua? Pauro tā maua tauromi ra e a hoa tā maua e tauromi nā mua. No te mea tā mahana hana te wawua nāraro e te awa. Hare mei ni a mei, tau mamei ni eke tino, hare ro atu e ni e te pō. E o te ni e te pō, e rea e huri e, tauromi tu e muri ke tua. Hare e te tera whanhora, awhahora, hora e o ti e ki tauromi? Whakata, ho e hora. Whakata, ho e hora. E ati tei poro i ana o e te mo tātai, hina arora e hare mei tauromi rātou? Te whaarane wo te mo tata, hare mei o nei, tāmaru tō rātou mo tino. Ia no te whaora, no te tāmaru ra, tō rātou mo mai i tō rātou tino. Ti o nei tātou wha anei? Ti o nei tātou wha anei, a hare mei i te meri wha. Maruru me te mama. Maruru. Hiti FM, the best vibes.